Moya motle wa Sesole Programs ya amela hang hape moya Khabane motho wa bohlokwa haholo kwano kananeng ena ya rona ya Sesole and Programs ya Facebook mmoho ya YouTube bohle ke a le amela mme re tloba ha mmoho na o tswana jwale o fihlela mana ka mora hore ena ya 10 motsomo mme moya ratang ya ke la tsa go ke menya tsona ka hore re le boenda le thapelo tete o se o thotse haholo wa bona ke yona hape o khutile hape mme o khutile tsena a tlo fana ka bohwa wa bophelo yona thego ya kajeno mme o la ka bokgabane bohle ho tswa mane ho re ya 10 ha e fitika motswele 15 a re fa mono dipina mme a ndo fetela mane mo ala ga fa thuto ya bana jwala mme ka ha ka o tshwara mo ya gatanye ke kopa hore he o no tswele pele he o mema metswalle ya hao hore re be mmoho ka jeno share taba tsena le bona ba fe linki ya Facebook ka ya YouTube e le hore re tle re be mmoho ka jeno mo ya gatang ya gatsa yo hopotsa fela hore he ka tse go yena re hasa ka ya Facebook ka YouTube hape ha mme o dumetse hore o ka ngola dipotso tsa hao o dumetse o ka ngola maikutlo a hao o dumetse ka ngola hape dikopo tsa kgethehile tsa thapelo mo ya gatehang mme he ka o tshwano he ke re ke tla o mema he maikutlo wa hlahelle kwano e tla ga mana ha thego e fela he ebe ga o mema re a bana mme tabena e re ho nna e go wena he re tloa metswalle o tswana jwale o fitela mane he mo re tla gona teng mme ka o tshwara di kopana ya tete a bo dumetse ba buintate ge ntano tsa thapelo nate ge thakgwe ka thego ntate babuhi ba ratehang ba Sesotho Sermons and Programs ke tshepa hore le nkutlwa hantle ke ntse ke gana fene pela ka mona jwale ke na life ka tloba e fela gata fela ke thabile haholo hore ke ba le monyetla ona o tla bua le lona hape le tsatsing lena ga le ntate ntate ha di ka fene ina le tshitiso e teng empa ke tshepa mme ha ba nna di utlwe le moimane ha ho hle ma teng ha na e utlwa taba ena e jwang ntate mme ntate ka o shora ke ba ya ke ho botsa go ifela ba bua ka tehang ge moifo ge tla mathata hantle ge ja ge fo ya ntwa ile empa ya ge fo ya fo kwano ke la palana le tete la pala mokuditi la pala ha modifi la le thapa ge mo mona na tshebetso nyana mme o bona ga sena na ya hao mo ya ga tehanya tla e fumana ene pa he mme ka o shora nna ka le bitso ke seiswa mokuditi wa mpholle motho ka seba go mpona o hleke tlou mme ka jeno he go tswa le kwena ena yo ka le bitso go ke thapelo wa tete mme ka jona di kopa mo ya ga tehang ke thapelo mme ka mo wa mona ga thakgole selo tsa ka jeno ke kopa ge tle ge kwana mahlo gona o hle mo re teng ge nta le tsa thapelo ntate modimo ya matla ohle ga o le bata gona ka boteng ba ga ke maphelo a go rate modimo ka mehla yohle ntate tate ge le ba monyetla ona go famana tata ga jeno hang hape a tata kgetla maoto a sefana tata gona go tla utlwa mantswe a molemo mata a dikileng mme ntate ka mahlanka wa dikileng le thapelo ntate ge a kopa senate a go be mantswe a bophelo go yana tata gona mantswe a mata gona a tla kgothatsa a dikileng a tla thusa go bohle ge tle pela a dikileng bohle ge tle le mo lerato la hao ntate mme ntate bohle ge tle le mo ya molemo wa seo ra se a dikileng mane e tina a dikileng ka o gate ka mosimo wa tagona ka o nepa te modimo mo ra tsa go bele lenyalo ntate mme te ga le mo ate ha o le modimo o fana ka melawana ka meorwane e ra ke te modimo le go thusa te ke lehle ga tle le mo ya re ke le gate lenyalo a sa gona e ba ke la gate modimo le gona ba mahlanga wa dikileng ba le mui ba le gaso ya dikileng ntate e thusa di ke le tsita tagona mme te ga hase ntate go se siswa te modimo tsena ga di kopa ka sa tla ka go funya ga le wa ntate amen 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 ntate ka o shwa se mo ra ka kopa ke nyamele ntate o to thago ntate ke tla o fumana mane ke te lo mandate ha se re phethela ena khaso ka jona ntate ke a le bua mogala modimo a bele wena go leboa nna moholo wa ka go leboa ke leboa le lona babuhi ba lenaneo la Sesotho Sermons and Programs o seng hona ke leboa ha le nkile nako ya lona ho tla taba le nna ho seng kwano le nna ke ntse ke na le lelapa la ka pele ho nna mona ntho ke batlang ho itjho fela ke hore ditaba tsena tse amanang le lenyalo ha se le hore ke tla re
nna ke eo e leng an expert ka ditaba tsena ke mpa ke le morumuwa ke hopole monna ya bitswang Jonas. Jonas ke monna eo a neng a rometswe ho a fana ka molaetsa o karolo dipedi setjhabeng sa Ninive o reng tlohellang ho etsa bokgopo, Morena Modimo o tla le otla kapo latelang ditaelo tsa Morena Modimo le tlohelle ho etsa dintho tse ratwang ke lona. Ya ba karolo ya bobedi ya ona molaetsa o e ne le hore empa ha le ka baka Morena Modimo o tla le tshwarela, mme re a tseba hore Jonas ditaba tsena di ne di mo sokodisa di le pedi hobane ya o mamela ditaelo tsa Morena Modimo o ile a hlaya hana a tshwara sekepe se yang Tashishi ha o thwa Ninive o na sa utlwisise hore ke ba ipatela Modimo. Ya bobedi ke ya hore ile ha Modimo a tshwarela setjhaba sena sa Ninive ya ba jwale ho utlwa yena bohloko o bontsha hore le hana ntse a fuwe molaetsa ha se hore yena molaetsa ona o ne a utlwisisa a o phela ka botlalo ka tsela e tshwanang le nna nkekebe ka re I'm an expert ditabeng tsena, empa Modimo ha a hlolwe ke letho hore a ka roma mang le mang ho fana ka molaetsa wa hae. Hoseng mona ditaba tsa rona di ipapisitse ho molaetsa o reng tlokotsi ya lenyalo. Mme o tla ithuta o le motho, re tla leka hore tsamaya ka pelenyana fela ha o le motho o tla ithuta hore dintho dipedi tse e leng hore Morena Modimo o di hlomamisitse kapa o di theile tshimolohong manene ha ntse a etsa mosebetsi wa hae wa ho hlola. O ntse a hlola mahodimo le mafatshe, a etsa motho, a etsa dinonyana, a etsa metsi, a etsa mawatle, a etsa dinaledi, empa qetellong ya letsatsi ho na le dintho tse pedi tseo a ileng a di hloma e le karolo kapo qetello kapo ntho ka reng ke the highlight ya tlholo eo mosebetsi wa hae wa ho hlola. Mme ya pele e ne e le Sabata. Re se re ile ra ithuta ka ditaba tsa Sabata e halalelang matsatsi dibeke tse ngata tse fetileng be bolella ka hore ka mora matsatsi a tsheletseng Morena Modimo la bosupa o ile a phomola mme ya ba lebitso letsatsi leo wa le hlohonolofatsa ebe wa le kgetha. Re se re ile ra bona ka mokgwa letsatsi leo le tlhomamiso eo kapo ntho eo motho Morena Modimo a e theileng e leng tlokotsing ka teng. Ra bona hore motheo wa Morena Modimo diabolosi o hlasela ho tloha tshimolohong le hona jwale tjena o ntsa tswela pele ho hlasela. Ga ba ithuta hore le matsatsing a bofelo o Morena Modimo o kgethile tsatsi lena la Sabata e le letshwao leo ka lona jwale e tla ba letshwao le tla kgetholla bano ba Modimo le bao e seng ba Modimo. Se re ile ra ithuta tsona ditaba tsena, ga bona ka mokgwa tlhomamiso eno kapo letshwao leno le leng tlokotsing ka teng. Tsatsing lena ke batla re bue ka ntho ya bobedi eo Modimo a e hlommeng a e theileng ho tloha tshimolohong mono ke lenyalo. Mme motheo wa bobedi wa lenyalo re tlo sheba dintho tse ngata ho ona. Ha re bala bukeng ya Kgenese Mmohi ye motle ho thwe re bala kgaolong ya pele ya Kgenese temana ya 27 le 28, mohlomong re ka e sheba ka pelenyana. Ho thwe ya ba Modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona, wa mo etsa ka setshwantsho sa Modimo, wa ba etsa e le e motona le e motshehadi. Modimo wa ba hlohonolofatsa, mme Modimo wa re ho bona ngatafalang le yate le tlale lefatshe. Mme ka taba ena o so ithuta hore kgubu ya setjhaba ke buka e bitswang Ministry of Healing, e tla o bolella hore kgubu kapo pelo, the heartbeat of the nation, kgubu ya setjhaba le ya kereke ke lelapa. Mme kgubu ya lelapa ke lenyalo hobane se tswalang lelapa ke lenyalo ha ile hantle. Jwale e se e o bolella hore haeba diabolosi morero wa hae e ntse e le ona wa ho destroya lefatshe, wa ho destroya tse hlodilweng ke Morena Modimo, o targetile hore a destroye community kapo naha kapo setjhaba ka ho destroya lelapa, mme ka ho destroya
lenyalo. O tla fumana hore lenyalo Satane o le beile tlokotsing hobane ke ka lona molaetsa wa Morena Modimo o ka fihlang ho ba bang, ke ka lona Morena Modimo a ka tlotliswang, ke ka lona setjhaba se ka tsebang Modimo, ke ka lona ho atamela ho atamela ho tla ha Morena Jesu ha bobedi ho atametswang. Jwale tsatsing lena ke batla re tlo tsepamisa maikutlo a rona ho taba ena ya lenyalo. Bekeng tse hlang ha re kgutlela molaetsa ona hape, jwale re tla re sheba lelapa ka kakaretso. Hona jwale ke batla re tsepamise maikutlo fela ho tabeng ena ya lenyalo. Ha re le qalong mona ke tla o mema Mohi e motle, re ke re inamise dihlooho ha re kopa matla le tshireletso le kutlwisiso ho Morena Modimo ka ditaba tsena. Ha re inamiseng dihlooho thapelong. Ntate ya hae lehodimong, ntate wa Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana Jehova, bonamelo ba maoto wa hao le ho tlatlanwa seo o sontso ho lokiseditse sona ho se mona hona. Re tlo ithuta ka lelapa, mme ha hona ya re ka reng ho rona o tseba tsena ho feta e mong, ke wena Jehova ya tsebang dintho tsena tsohle. Mme re kopa o ko kene ka hare ho yona tshebeletso ena, o ko re etelle pele, ebe wena ya buang le rona ka kotloloho, e se ke ya ba mang kapa mang. Tsena re di kopa re tshepile lebitso le matla la Morena le wa Jesu Kriste. Amen. Mohi e motle, ha re se re le mona, ntho ke batlang hore re tlo e covera ka metsotso ena e ka bang 40 minutes ho tloha hona jwale, in about 35 to 40 minutes. Ke batla hore re tlo araba dipotso tse tharo haholoholo. Potso ye reng lenyalo ke eng? Potso ye reng lenyalo ha se eng? Potso ye reng lenyalo le tlokotsing ka tsela ya mofuta ofeng? Mme ho araba dipotso tsena, hona le hore re di nke di le jwalo fela, re nne re re lenyalo ke eng, re arabe, lenyalo ha se eng, re arabe. Ke batla re tle re tlo e leka ka tsela e nngwe esele, re ke re shebe di-characteristics kapo dintho tse etsang hore jwale lenyalo e be lenyalo, jwale re shebane le tsona ka bonngwe, re di nke one by one. Ke dintlha tse ka bang tse tsheletseng, mme qetellong ya tsona ha re ntse re bua ka tsona, di tla be di re fe karabo ya hore lenyalo ke eng, lenyalo ha se eng, lenyalo le tlokotsing ka tsela ya mofuta ofeng. Mme ka pele ntho eo nka batlang hore re hle re qale ka yona, e le ntho ya pele kapo characteristic ya pele eo ke batlang re shebe, re ithute yona ho ditaba tsena, ke semelo sa lenyalo le semelo sa banyalani, semelo lenyalong. Mme ke batla re qala ka yona temana ena eo re ileng ra e sheba, temana ena e ho ka ho Kgenese ka mane, Kgenese 1:27 to 28, re se re ile ra e sheba, a ba ra e bala mane, Kgenese 1:27 to 28. Mohi wa tseba re ile ra e bala, ya ba Modimo o etsa motho ka setshwantsho sa rona, ya ba o mo etsa ka setshwantsho sa Modimo, a etsa e motshehadi le motona, a ba hlonolofatsa, mme a re le ate le ngatafale. Mme hangata ha o bua ka ntho ena ya semelo, ntho e ke batlang hore hle re tle ka yona, hore re tle re tsebame ho semelo, re tle re tlo hlokomela hore na jwale e fapana kae le ntho o ka e bitsang duties, maikarabello, mosebetsi. Duties tsa batho ba fapaneng le semelo sa banyalani le semelo sa lenyalo. Mme ditemaneng tsona tsena, ha o qala o tloha fela mono temaneng eno ya 28 mono, in fact temaneng eno ya 27 mono, e se o bolella hore lenyalo le pakeng tsa motho ye motona le ye motshehadi. It sounds like a no-brainer. Fela ntho ena ke taba ya bohlokwa haholo hore lenyalo ka mokgwa o le theuweng ka teng ke ntho e pakeng tsa motho ye motona le motho ye motshehadi. Sentse o ruta he Mohi e motle, ha o nka batho ba e leng batona ba le babedi kapo ba le batshehadi ba le babedi, o ba kopanya e le ka kopano efe kapa efe, ha hona ntho eno mohlang e tla ba lenyalo hohang. O nka batho ba batshehadi ba babedi, o nka batho ba batona ba le babedi, o ba kopanya, ha hona ntho eno mohlang e tla ba lenyalo. O ka mpa e bitsa ntho o e ratang e nngwe. Ke e bone ntho tsena tsa melao ena ya morao tjena,
ke ne ntse ke sheba haufinyane mona molao ona wa Afrika Borwa Civil Union Act of 2006 o bua ka civil union gore kopano eno ya botho hore bonnete nthwena ha gona mokgwa hore re ka re lenyalo le theowe le ntho motho wa motona le ya motshehadi ebe re ha o kopanya tse ding disele e se ba lenyalo gore ho nna ho tshwana le ha o re ice guava ya peach gore ice guava ke ice guava hobane e na le guava ka hare ha e se na guava e se na le peach o ka mpa e bitsa ice peach pele yona ha e se ice guava ka tsela e tshwanang mona re bua ka lenyalo le le pakeng tsa motho ye motona le motho ye motshehadi ho bitswa nthwena ke lelapa jwale o tla bona hore nthwena ya ho athaka lenyalo kapo yona characteristic ena kapo semelo sena sa botona le botshehadi sa lenyalo ha se ntho e fihlang re e bona hona jwale e kena melaong haeba wa hopola monna ya bitswang Lota ka nako e nngwe ha le Sodoma mane e ne re ha manyeloi a mo etetse a le ka tlung ya hae ya ba bana ba ka pela bana ba motseng mona ba fihla ba mo kokotela ba tompa le madulana ba he re fe batho bano ka mono ke bukeng ya Genesis 19:5-11 ba fihla ba he re fe batho bano ba ka mono re tlo robala le bona ke ha sebe senono ka tsatsi lena re tla se bitsa sebe sa bo Sodoma re a tseba hore Lota o ile a ba hlahela ho batho bana ruwe le batho ba eso ke na le magadi ba ka monana ha ba so kang ba tseba banna e seng ke lefe bona le mpe le sebetse ka bona e seng baeti ba ka bona ba no re batla batho bane re batla batho bane ke kopa re ke re nke buka ya ba Roma 1:21 re tle re bone gona modimo o reng ka nthwena ya go hlasela semelo sena sa botona le botshehadi sa lenyalo re nke buka ya ba Roma kgaolo ke ya pele buka ya ba Roma e ka pele ka mane kgaolo bukeng ya ba Roma kgaolo ke ya pele ke tla kopa charger ya laptop mo kgaolo ya pele temana ke ya 21 ho fela ya 27 ba Roma kgaolo ke ya pele temana ya 21 ho ya 27 jwale mona modimo wa bua o re hobane le ha ba tsebile modimo mme ha ba ka ba mo leboha empa ba fetohile mawatla mehopolong ya bona mme dipelo tsa bona tse hlokang kelello di fifetse ba ntse ba ba bohlale ba fetohile mahlanya ha o e tsamaya ka pele manene o theola o theoa ka yona o ya o shebile temana ya 26 mane o ka baka leo modimo o ba nehetse ditakatsong tse dihloho hobane hara bona basadi ba fetotse mokgwa wa bona wa hlaho ho etsa ka o e seng wa hlaho ka mokgwa o jwalo le bona banna ba lesitse ho etsa ka mosadi ka mokgwa wa teng mme ba tjhisitswe ke ho lakatsana banna ba etsa manyala le banna ba bang ke modimo ha hlalosa this attack o tlokotsi yena yeo satane a ikentseng dinthong tsa lenyalo a re ba etsa manyala mahlong a batho modimo ba entse hore ba etse ntho tse inconvenient dintho tse sa etseng kelello e leng yona nthwena ya homosexuality kapa sodomy ho thwe ke tlokotsi ye nngwe yeo jwale satane a focusitse modimo ho tloha ka nako yona eo ya ha Lota a na amohela baeti le ho fihlela hona jwale this characteristic ya lenyalo e ntse e le tlokotsing ke connecta ho charge mogadiana mme ke taba e leng hore re kekebe ra iphapanyetsa yona hore e tlokotsing ya bobedi ha re ntse re bala yona temane ena eo ditaba tsa rona di ipapisitseng le yona e re ke verse 28 hoba re ntse re bua ka ditaba tsa rona tseo re di beileng hodima buka ena ya Genesis kgaolo ya pele buka ya Genesis kgaolo ya pele mane ho na le moo ho buuwang ho na le mane moo ho buuwang ka temane e nngwe ho thwe bobedi ba entswe ka setshwantsho sa bona ho thwe modimo o entse motho ka setshwantsho sa ona a mo etsa ka setshwantsho sa modimo a etsa ya motona le ya motshehadi yena e se re ruta semelo se seng hape sa lenyalo hore ke motho ya motona le ya motshehadi one yes
fela batho bana bobedi ba entswe ka setshwantsho sa Modimo. Ha se monna fela eo entsweng ka setshwantsho sa Modimo, ha se mosadi fela e entsweng ka setshwantsho sa Modimo, bobedi ba bona ba entse ka setshwantsho sa Morena Modimo. Ho thwe dintho tse, sena se bolela hore Modimo batho bana o ba rata ka tsela e tshwanang, ha o ne ya fetang e mong. Ho thwe batho bana ha o ba bona ke batho ba e leng hore jwale ha hona ya hlohonolofetseng hodima ho feta e mong, hobane bobedi ke setshwantsho sa Morena Modimo. Ntho ena batho ba bangata re a e ferekanya, ebe jwale re re ho na le e leng hore o betere ho feta e mong lenyalong, kapo ho na le eo jwale maemo a hae a leng jwang ho feta e mong, hobane Modimo a mo ratile, a mo hlohonolofaditse. Re a lekanang lenyalong. E re ke hle ke nke temana e tla fihla e hatella taba ena ya hore batho ba babedi bana ba kopane e le balekane, ebile ka Sesotho hlile ho thwe balekane, which means equal or help meet, batho ba lekanang. Ha ke re nkeng Kgenese kgaolo ya bobedi temana ya 18 mono e tle fihle e re hlalosetse yona, empa ba bangata re a e tseba temana ena ya Kgenese 2:18 mane ho thwe ya re ha Morena Modimo a bona hore Atama ha fumane motho ya tshwanang le yena molekane wa hae, ya ba Modimo o mo robatsa bonokong bo boholo. Ke verse 18 mane hore ya ba Jehova Modimo o re ha ho molemo hoba motho a dule a inotshi, ke tla mo etsetsa molekane ya tshwanang le yena. Jehova Modimo a bopa motho, bopa ka mobu diphoofolo tsohle tsa lehodimo, empa ha re sheba mane verse 21 re ya ba Jehova Modimo o robatsa Adama bonokong bo boholo, mme Adama ithoballa, ya ba o ntsha lekgopo le leng la yena, mme a ba busetsa dinama tulong tsa yona. Jehova a bopa mosadi ka lehopo leo la Adama, e o jwetsa hore ya ba jwale ho ntshuwa a rib mona, e fihla e bopa mosadi, mme sena se sentse se o ruta hore ka ha Modimo ha ka ba nka leoto, hore ha ka ba nka hlohong, o sentse o ruta hore motho enwa ya entsweng monana ha se hore a tlo hlwella enwa hodimo fela, le teng ha se hore le yena a tlo hlwellwa hodimo, ke hore ke batho ba lekanang, hore ebe nkuwe lehopo e seng nngwe. Batho ba babedi bana temane eno ya re ntse re bala e re bobedi ba entswe ka setshwantsho sa Modimo, bobedi ba lekana, bobedi ba ratwa ke Modimo ka ho tshwana, bobedi kaofela ha bona ke batho ba who represent God, ba ratwang ke Modimo ka ho tshwana. Ha hona ya hatellang e mong hobane e mong a re betetse. Ke seo temane ena e re rutang yona. Ya ho qetela eo re ithutang yona temaneng eno e ntseng re e bala mono, e re ya ba Modimo a ba hlohonolofatsa, mme Modimo a re ho bona ngatafalang le ate le tlale lefatsheng. Haeba wa hlokomela mono, ha ka ba re ho Atama o tlo bo so bona he hore wena le efa hena le etsa jwang le tlala lefatsheng le ate le ngatafala. O ile a re ho wena Atama, ho wena efa, atang le ngatafale. Yena e sentse re rutwa hore bobedi ba bona ba fuwe taelo ya ho ngata ata ba ngatafala. Ke o bontsha hore ha se responsibility ya monna fela ho atisa lelapa, ha se responsibility ya mosadi fela ho atisa lelapa, bobedi ba tlameha ho rera hore ba atise lelapa le hola. Ha ho ya hatellang e mong a re yena o batla bana ba 25 hobane ha bone ba le 25, le teng ha o ya hatellang e mong a re nna ha o no ba le bana mona lelapeng la ka, dintho tsena ke tsa bona ba le babedi. Amen. Ho thwe ke ka moo re tlamehang hore re sebetse ka teng ha re latela temana eno. Mme ke batla re movele karolong ya bobedi ya maikarabello le mesebetsi, mme hangata dintho tsena di ba conflicted, kapo batho ba bangata ba kopakanya kapo ba futsela taba ya boikarabello le taba ya boleng. Re itse boleng batho bana ba tshwana, ho lekana batho bana ba tshwana, ho ba setshwantsho sa Modimo batho bana ba tshwana, fela ho thwe maikarabello kapa mesebetsi ba fuwe di-duty tse fapaneng. Ha ke re nke mane ho Kgenese 3 kgaolo ke ya 9 ho fihlela ho ya 20, o tla bona hore ka mora hore jwale mosadi a je sefate sane sa botle le bobe, a se fe monna wa hae hore le yena a se je. Ya re ha Modimo a ba botsa, Modimo ile a qala pele ha hweletse, ya ba hore Atama
Atama ho kae na ke verse 9 ya kgaolo ya bohlokwa ya Kgenesi. Atama a re ke utlwile lentswe la hao mme ke thabile hobane ke fela. Ke mona mo Modimo a mo botsang hore who told you hore o fela le dintho tseno. Ya ba o hlalosa e ba o qala blame game bo mona ba Atama a no nna se nna ke mosadi ya ka a ile a mpha ka ja mosadi wena mosadi a no ke nna ya ba ke blame game yeo le malapeng e ntseng e etsahala le hona jwale tjena ha se nna ke yane hela se nna ke eno fela kaofela re jele sefate sa botle le bobe e be e mong o re ka ha se ja pele tlameha be o betere hobane ke blame game bane o re ntseng re bua ka bona ba tlokotsi ya lenyalo fela ke batla mona re shebe maikarabello hobane ho thwe verse 16 ya kgaolo ya boraro mona mme Modimo a re ho mosadi ke tla o atisetsa bohloko ba hao haholo ke amarong ya hao e sentse re ruta ntho engwe mona hore ya emarang ke mang ke mofumahadi e seng monna o tla ba le bana ditakatso tsa hao di tla ba ho monna wa hao mme o tla buswa ke yena ke mane mo di-responsibility tsa di fapana ena o busa ena ha a buse ke mane mo thwe mme o tla monna ho thwe ho yena ka ha o ile wa ja sefate seo ke se laetseng sona o se wa se ja lefatshe le rohakehile ke hona ka baka la hao ho bua ho le wena ka mme o tla hlahisa tsa lona ka thata ka matsatsi ohle a ho phela ha hao le tla o medisetsa ditshehlo le memutlwa o tla ja jwang ba naha sorry ke ha o bua le Noa mono mona ho bua le Atama o bo kgutle o tla shwa o kgutlela mobung o tswang ho yona ya ba Modimo mona hore lefatshe ha le sa hlola le o fa dintho ka bonolo jwalo ka ha ne di utlwe jwale o tla sebetsa ka thata ke mona mo di-responsibility jwale di fapanang tsa batho ba bedi bana fela ha e senye ntho yane e itseng batho bana ke balekane ka hohle jwale ha re sheba maikarabello ana jwale re fapisa taba ya boikarabello le boleng hangata batho ba bangata ra e kopanya ntho mme ke batla ho etsa dipale tse pedi tse kgutshwanyane ka pele fela ho hlokomedisa hore ka hore fela dintho mohlomong dintho di a lekana ka boleng ha se ho bolela hore mesebetsi ya tsona e fapane ka nako nngwe ke etse pale ya hore re a tseba ntho e bitswang sefofane se na le ntho ho thweng ke mapheo sefofane se na le ntho ho thweng ke engine sefofane se na le ntho ho thweng ke control box ene e tsamaisang sefofane se na le mabidi sefofane se na le festere se na le diboutu se na le masenke a entseng sefofane sena kaofela jwale ebe ke re ho bona ho motho na ke efeng ho dintho tsena tseo ke di pitsitseng e bohlokwa ho feta ye nngwe sefofaneng haeba e teng na o ka ntumella hore ha o palame sefofane o le moyeng ke tlose na haeba ha ena bohlokwa e nngwe ho bapisa le e nngwe o ka dumella o dumelang hore e bohlokwa bo ka tlase ke tlosa sefofane ntse se tsamaya tle ke re bone na ho tla etsahala ha o tlosa mapheo sefofane sena jwalo ka ha o tseba hore nonyana hore e fofe e hloka mapheo ha o tlosa mapheo sefofane sena se tsubella fela ha o tlosa control box ya nene e tsamaisang sefofane le steering sefofane sena se itsubella fela ha o tlosa festere o tlosa dikgalase tsena moya wa kena pressure ena ya fetoha ka mona sefofane sena se itsubella fela ha o tlosa masenke a sefofane jwale sefofane sena se ntse se itsubella fela ha o tlosa diboutu tse fasitseng sefofane sena se ya qhalakana ntse se wela fatshe ha o tlosa mabidi sefofane sena ha se kgone ho lenda e tla nne se tla o diela hobane dintho di na le mesebetsi e fapaneng ha se ho bolela kapa hobane dintho di na le mesebetsi e fapaneng ha se ho bolela hore boleng ba teng bo fapane ka tsela e tshwanang motho wa mme le motho wa ntate boleng ba teng ba bona ha ba fapana le hore ebe ba ntse ka setshwantsho sa Modimo ho a tshwana fela maikarabelo le mesebetsi e fapane o kekebe wa re sefofaneng mono boutu e etse mosebetsi wa lebidi engine e etse mosebetsi wa lepheo di kekebe tsa lona hore ha o ka nka engine wa e beha wa etse mosebetsi wa mapheo wa re mapheo a kene ebe control box hore o kekebe wa ba le sefofane hang ye mong le ye mong ho diphatsi tseno tsa sefofane o tlameha etse mosebetsi wa hae ka tsela e tshwanang lelapa le lona le jwalo batho bana ba nang le boleng bo tshwanang mesebetsi ya bona e fapane ba e fuwe ka tsela e fapakaneng
jwale ha ke o tla ka pelenyana mesebetsi ena yeo re ithutileng yona temaneng ene re qetang ho e bona e sentse e ruta hore monna ho thwe tla ba yena hlooho ya lelapa, ho thwe ke yena ya tla laola a tla fa lelapa direction, ke yena ya tla ba motshireletsi wa lelapa lena. Ebile ka lentswe la sekgowa le bitswang husband, motho e mong wa re e bitswa house band, ke yena ya bokeletsang lelapa. Monna ke yena ya bokeletsang lelapa le dule ntse le lelapa le le leng, ke mosebetsi wa hae e le moetapele. Hore ebe ke hlooho ha se o bolela hore o betere ho feta e mong, ke boikarabello, ke responsibility ya hae. A tseba le di-committee mona ka nako nngwe re na le chairperson enwa e le enwa, hosane chairperson e se le yane, ka ho feta hosane se re kgethile chairperson e nngwe, jwalo ka ha re tswa le dikgethong ho ntse ho tshwana, re qeta ho kgetha ba bang ebe ba re emelang mabatoweng a rona. Fela ha se ho bolela hore boleng ba bona bo feta ba rona, ke hore fela ka ba fa mosebetsi wa hore ba fane ka strategic direction le hore ba tsamaise di-local government jwalo ka ke mosebetsi wa monna ono, ebe hlooho ya lelapa, ebe a house band. Ho thwe jwale e tlameha hape ebe ketsa melao, ke yena ya fanang ka di-boundaries tsa hore na ho etsahaleng ho seke wa etsahala jwang. Jwale ho thwe ebe hape ebe moruti wa lelapa, ke ho bontsha hore spiritual welfare sa lelapa se tlameha se qale ho motho wa ntate le yena a se demonstrate lelapeng la hae, jwale ebe o se fepa bana ba bang. Ke mosebetsi wa hae, ha jwale a rapelle le ba bang. Fela dintho tsena tsohle di tle di bitse ho qetela mono mo thweng o tlameha a sebetse mmoho le mofumahadi wa hae ho hodisa bana. Ke semelo, ke mosebetsi wa hae e seng semelo. Ho thwe empa dintho tsena o tlameha a di etse under the submission of the will of God. O tlameha yena a qale ka hore a inehele ho morena Modimo pele, jwale Modimo a tla mo fe bohlale ba hore na o tsamaisa lelapa jwang, o etsa melao e hantle jwang. Jwale ho thwe o tlameha dintho tsena a di etse with humility, exercise leadership with humility. Haeba le a hopola moruti Mokgothu Maoba beke e fetileng o ile a bontsha hore ba bang ba baetapele ba re ba kgethang mona ha ile hantle ba a loya, o ka tsela e ba sebetsang ditaba ka teng ga ka e summarize fela ka hore ba a loya. Le banna ho na le banna ba bang ba loyang malapeng a bona, tsela eo ba tsamaisang malapa ka yona. Boikarabello ba hao ke hore o be hlooho ya lelapa with humility. Do not be selfish, do not be intolerant. Empa re tla di sheba ka sliding se hlahlamang. Mofumahadi wa hao yena, mosadi wa hae ena ho thwe ke molekane wa monna lenyalong. O tlameha a eme lehlakoreng la molekane wa hae e le mothusi wa hae. O bontsha hore ya o fata metsuntsunyana mesebetsi ha ile hantle ke ya monna, empa mosadi a ka mothusa. Ke na le kgalase ya metsi. Mosadi wa hao a ka o thusa ho fata metsuntsunyana, empa mosebetsi wa monna. Mosadi a dule a le lehlakoreng la hae, a mo tsheheditse. Mosadi a dule a mo eletsa monna ho etsa diqeto tse nepahetseng e le moetapele. Jwale ha o le monna ha o tsamaye o so tsoha hoseng fela o so entse qeto ya ho rekisa ntlo ena ebile e fotseha. Fela le ka sebetsa mmoho, mofumahadi wa hao la eletsana hore na le tsamaise lelapa le hao. Ke boikarabello ba mofumahadi. Ke mokgona sekgowa se tla re behind every great man there's a great woman. Yena ya ntseng a mo nyenyeletsa, a mo support-a, a mo fa dintho tse tla di hlokang. Fela ho thwe hodima ho le jwalo lenyalong mona, everyone should retain their individuality. E mong le e mong o tlameha a nna sale ntse le motho ka boyena a le mong, a be le spiritual life sa hae. Ya bobedi e bohlokwa hore mosadi is the queen of the household. Ke yena ya fetolang a house to become a home. Ntlo e hauweng fela e ka ba e hauwe ke bona ba le babedi kapa ke monna, jwale mosadi o e fetola lelapa le ho nang le mofuthu ka tlung. Ho thwe hape mosadi ke yena ya responsible for child bearing, ho atisa lelapa hona wa hore a hla belehe bana, ke mosebetsi wa mosadi. Molding children's characters ke mosebetsi wa mosadi hore a jwale a hahe a bope dimelo tsena tsa bana bana ho tloha ba sa le banyane. Ke bokgona le puo ha re bua re tla re leleme la hae ha re no re o bua his father tongue, re tla re moshane ena o bua his mother tongue.
hobane leleme lena o tlameha a le nke letsweleng ho mme wa hae, the mother tongue, ke mosebetsi wa mme. Mme Morena Modimo o re mosebetsi o bohlokwa hakalokalo, o ka nnang yaba o bohlokwa le ho feta wa monna wa boetapele. Mme a childbearing, turning a house into a home, mme se ka ba mme a absent. Mme re a tseba hore dintho tsena di tlokotsing ka mekgahlelo yohle, ka mekgwa yohle e fapaneng. Re na le bana ba oppressa batswadi ba bona, re na le di-leader-a tse nang le boikgohomoso le boikgantsho le corruption ka malapeng. Re na le malapa a leadwang ke batho ba bomme ba raya ho bontate ka maoto. Re na le malapa a bontate e leng di-leader-a tse hlekefetsang basadi ka dipuo, ka diketso, ka dintho tsohle, e le leader-a eo e leng hore ha ya ipha Morena Modimo. Re a le tseba tlokotsi tsena tsa manyalo, re a tseba. Neglecting prayer life ke tse ding tsa dintho tseo e leng hore lenyalo le tlokotsing ka lona, hobane ha re neglecta prayer life, re sitwa ho align-a le thato ya Morena Modimo, mme re sitwa ho etsa dikarolo tse fapaneng ka malapeng. Neglecting priestly duties o le ntate, ebe hauo ha bana ba ntse ba bua ka kereke le ho ya le taba tsa Modimo, ebe wena kwene yane o ikakgetse ka hara botlolo, o kene haka. Ho thwe jwale le bomme ba ka etsa ntho ho thweng ke neglecting mosebetsi wa raising children kapo molding the characters of the children, hobane e le an absent mother. Ngwana a rutwa ho thwe ke mme a thusang thang, hore e re ha fihla mona o fumane mme a itlhaelang kae bo Nigeria, bo Zimbabwe. Bana bana ba sa bue mother tongue, ba sa bue father tongue, ba bua helper tongue, hore ba hodisitswe ke the helper. That means you have neglected your duties o le motho wa mme. Lelapa la rona morao tjena bomme le bontate le tlokotsing ka dintho tse botswa, selfishness, disrespect ka malapeng, disregard for feelings tsa batho ba bang, ho hloka boikokobetso hwa bobedi ba batho bana, ke tsona tse ding tsa dintho tse beileng malapa tlokotsing. Ka pelenyana ke batla re fetele mo buang ka kamano ke kabo ya boraro. Ya pele re buile ka semelo, ya bobedi re qeta ho bua ka boikarabello ba mme, boikarabello ba ntate lelapeng. Ya boraro re bua ka kamano ya batho ba babedi ba, hore na ba amana jwang. Ka pele re ka bala temana ya Baefese kgaolo ya 5, temana ke ya 22 fihlela 23, mona moo thweng lona basadi le ikokobeletse tlasa banna ba lona jwalo ka ha le ikokobetsa ho Morena. Ke kamano ya monna le mosadi ho tloha ka ho hlakoreng la mosadi, hobane monna ke hlooho ya mosadi, ke Baefese 5:22. Jwalo ka ha Kreste e le hlooho ya kereke, mme ke yena mmoloki wa mmele wa hae. Jwalo ka ha kereke e ikokobeletsa tlasa Kreste, basadi le bona ba ikokobeletse ho banna ba bona. So ho bua relationship ya Morena Jesu le Kreste le kereke, ho thwe Jesus is the husband, kereke is the wife. Jwale ka moo batho ba babedi bana ba amanang ka teng, ke tsela eo re tlamehang ho amana ka yona. Wa hopola hore ha tabeng tsa bodubedi melao e etswa ke Kreste, ketello pele e etswa ke Kreste, kereke is subject to, ebile e ipitsa ba Kreste. Rona re ba Kreste, re ba Kreste, we are Christians. Re ba Kreste ke mokgona jwale ausi Neuwe mane ha sa nyetswe, a se a ile lelapeng lane la ha ba sehlalo kapo hlajwane kapo mang a seng a re nna ke ba ha sehlalo, ke ba ha mang o se a ipitsa ka lebitso la bao ba ha monna wa hae, hobane ho itswe Kreste le kereke ke setshwantshiso re tlamehang ho sebedisa ha re ya ho lenyalo, ha le bapiswa monna le mosadi. Empa ho thwe lona banna ratang basadi ba lona jwalo ka ha Kreste a ratile kereke. Ho thwe ya ratang mosadi wa hae eba wa ithata, hobane ha ho eso be le motho ya kileng a hloya nama ya hae le ka mohla o le mong, empa o ya e fepe ya e bapalle jwalo ka ha Kreste a ratile kereke. Ho thwe monna rata mosadi wa hao, mme ha o rata ntho eo e ratang wa e hlompha, ntho eo e ratang wa e bokotsa, ntho eo e ratang ha o e raye ka dieta,
ntho e ratang ha o e tlohelle fela, ntho e ratang ha o e bitse mabitso, ntho e ratang ha o e fe tjhelete o e patile tjena e kene ka mona ebe ena e tswa ka nqena tjhelete. Ho thwe rata motho ena jwalo ka ha o ithata, seo o ka ratang se etse wena o rate motho. Ho thwe di-principle tsena tse pedi tsa kamano tsa batho bana di tla etsa bonnete ba hore lenyalo le a tsitsa. Tsena tse ding di tla di haella ka teng. Mosadi enwa a ikokobeletse monna moreneng, ha o e bala ho mane ho ba Kolose ho thwe as it is in the Lord, o mo sale morao moreneng, o bontsha hore o tla etsa fela dintho ha o le mosadi tseno tse kekeng tsa o qabanya le morena. Empa ho tloha mono ho sa tsotelle na monna hao ke mokreste kapa tse mokreste kapa eng, hlompha monna, ikokobeletse monna ena ha fela a sa ruruha ke modimo wa hao, hobane monna wa hao wa pele wa rona bohle ke Jesu Kriste ka boyena. Husband, love your wives and be not bitter against them. Ke se ke e bala ho ba Kolose 3:18. Ba Kolose 3:18 e re wives loves your husband, basadi ratang submit yourselves, le ikokobeletse ho banna ba lona jwalo ka ha ho lokela moreneng. Temana 19 e re banna ratang basadi ba lona, le se ke la ba halefela, le se ke la ba kgaruma, le se ke la ba hlobe. Ke dikamano tsa batho ba babedi bana. Ke batla hore re ye ho e nngwe eo jwale re tla tla re sentse re qetella re diella dikgala o tla ka karolo tse tharo. Ke hona ho nka ba Efese moo re ya temaneng ya ho qetela moo jwale butle ke e phetle ba Efese ena ka ho nna ka mona mo ntse re e bala teng ho ba Efese kgaolo ya 5. Ba Efese kgaolo ena ya 5 ke batla re elelle ho ya qetellong, ke e bala ho tloha ho 31. E re ke ka baka leo ho ngodilweng ho thwe monna o tla tlohela ntatae le mmae a kgomarele mosadi wa hae, mme bona ba babedi e tla ba nama e le nngwe fela. Sena ke sephiri se seholo hobane ke bua ka ke lekanya Kreste le kereke, le ha ho le jwalo e mong le e mong ho lona a fele a rate mosadi wa hae jwalo ka ha ithata, mme mosadi a hlomphe monna wa hae. Ho ntso ho phetwa ka same principle, but mona se re tsepamisa maikutlo temaneng ena ya 31 e reng monna o tla tlohela ntatae le mmae, mme bobedi ba tla fetoha nama e le nngwe. Ke equation e mona eo e re qhalang ba bangata ho utlwisisa e Modimo a reng ha nka 1 a e kopanya le 1 e fetoha 1. 1 + 1 = 1 ha o bua Morena Modimo. O re ke nka mosadi ke nka monna ha ke ba kopanya ba fetoha 1, ntho e le nngwe hape. Yeo mathematically e sa etseng sense. Mme o tla fumana hore temana enana e ne e nka mona mo e buang teng ho ba Efese, e ne nka taba tsena bukeng ya Kgenese kgaolo ya 2 ho 24 mane moo thwe monna o tla tlohela mmae. Jwale ke batla re ke re qhaqholle re ya role karolo tse tharo. Re qale pele re re monna o tla tlohela ntatae le mmae, re re monna a kgoramele mosadi wa hae, re re mme ba babedi ba tla ba nama e le nngwe fela. Re di nke re di arotse, re qale kae? Monna a tlohele ntatae le mmae. Tsena se o jwetsa hore ntho e bohlokwa ho lenyalo mona ke hore o tlameha o qale pele o tlohe, o siye, o tlohele, o arohane le sa kgale, o arohane le metswalle ya hao, o arohane le mme wa hao, o arohane le ntate wa hao, le rangwana le bo ausi yao, o ba furalle, o tle ho enwa ye motjha. Ho thwe nthwena ya hore o be jwale o ntso takaladitse, o ntso na le mme wa hao le ntate wa hao ka nqena fela le mosadi ka nqena, hoba hore ehlile ha ile hantle o pheha e re qalang ho e bona hlaha. Ke hona moo o tlo botsisa lenyalo di qalehang teng, hoba jwale e tla ha o tla o nkile tjhelete, ha o fihla o e fuwe mosebetsing mane, ebe 100 rand e nngwe e kenya ka pokothong ena, enngwe ka pokothong ena, ha mme wa hao wa re wa e batla ho ntsha ena, ha mosadi wa hao wa e batla ho ntsha ena. Jwale ebe o qabanya batho bana ba babedi bana, ebe ka nako tsohle ausi yao ke enwa o tlo fihla a ja ha hao mo, ka dinako tsohle abuti yao ke enwa, ka dinako tsohle o nkile koloi
kapo o nkile terekere eno kapo abuti ao ke ena nako ena kaofela o shebella TV le monna wa hao mona monna wa hao a ntse a sa tsebe kore monna hao a sena space sa hae sa lelapa la hae ho thwe qala pele o le monna o siye batho bana morao hore o tlo o tsebe ho qala kgomaredi e ntjha ke ntho ya bohlokwa ena mme ka dinako tsohle ntho ena e bonahala e re qhala jwale re kene ho ena ya bobedi ya kgomaredi eo ho thweng lentswe lena le sebedisitsweng mona la cleave ka sekgowa ho thwe cleave hore ke le bolelwang ho kgoramela to fasten together ho fasahanya kapo ho kopanya to join ka diboutu ntho e kang eno to hold on to each other jwalo ka glue kapo ho covenant ho kopanya ka thata jwale ho thwe lentswe lena le sebedisitsweng mona la sebehebeho le ka sebediswa hape ho bontsha ntho e ntse e tjheseleditsweng raising or soldering ho bontsha hore ke ntho e leng hore e kopantse ho sena morero ya hore ho na le mohla e tla arohana ke lentswe le sebedisitsweng mona ho thwe monna le mosadi jwale e be kgomaredi ya kokotane ho sa eshwa le lenono ke mona moo morena Jesu yena ha a bua ka mantswe a hae ho Mateo 19:60 mane moo ba bang ba neng ba re ho yena empa jwale morena na wa lokela hore motho a ka hlala mosadi wa hae wa tseba jwale ila ka fumana moshi a re fa melao ya ba o re what God has joined together let no man separate ke bontsha hore ntho ena e soldaruwe ka tsela eo e hlile ho sa lokelang hore e fasollwe ke mokgona morena Jesu mono temaneng yona eno ya Mateo 19:6 a tswela pele hore le haeba motho a ka nahana o e fasolotse lenyalo le qhalane ho thwe ya tla be a nyala a tloha mono a go nyala nyalo le le o tla ba etsa bofelo hobane wa hae mosadi kapa monna o ntse a mo siile morao mona o bontsha hore ntho a ne sa le e kgomareletsa ya wena o ka bona ka e se ya wa le fela modimo yena ha e fasitse ho fedile jwale ho thwe monna o tlameha a kuralle dikamano tsena tsa hae tsa kgale le mmae le ntatae le bana babo a fihle etse kgomaredi ya kokotane ho sa eshwa le lenono le ena ya motjha eo a mmitsang one hore ba tle ba tsebe ho fetoha one ha re fete he re tle karolong eno ya ho qetela eno e reng hore ba be nama e le nngwe ho thwe ha ba le nama e le nngwe ke mystery wa ntho ba reng ke kopano oneness mona ho bua ka kelello e le nngwe ho bua ka bobedi ba tsamaye mmoho ho bua ka ba eme mmoho kaofela bobedi ho thwe ba be le intimate kapo ba be le kopano enono ya maikutlo e kgetholohileng le ya batho ba bang ke yona ntho e bolelang hore e be ntho e le ye mong le ye mong a ntse a na le individuality but they have one vision, they have one mind, they walk together, they do everything together, they sleep together, they stand together, they work together, they sit in the house together, they play together, they make children together. E ba ntho e le nngwe e bitswa lelapa kapo lenyalo. Jwale ntho ena ho thwe ha re bua ka oneness ena re bua ka physical union empa re bua hape le ka kelello re bua hape le ka hore ba arolelana maikutlo kapo emotions together jwale re a tseba hore ka malapeng ka mona ditlokotsi di se di le teng ho tla fumana motho a nka ntho tsena tse tlamehile ke tsa ka tlung ka mona jwale a fihla a di fa ba bang ka ntle ka mane motho a nka emotions tsa ka lapeng a di fa batho ba bang ba ka seng ba lelapa lena o fumana motho e mong ha etsa di-plan tsa lapa lena o sa di-plana le rangwana e mamma le mmangwane mamma le ausi mamma monna wa hae kapa mosadi wa hae o sa tlameha fela a mamele ditaba tsena empa bebele batho bana ke ntho e le nngwe ba tlameha ba tsamaye mmoho hobane ke ntho e kopantsweng e soldaruwe ke morena Modimo jwale ho thwe walking together mona mane mo buka ya Amos e botsang e rena can the two walk together except they be agreed na ba babedi ba ka tsamaya mmoho ha e se hore ba na le kelello e le nngwe kapo mindset kapo vision e le nngwe na ke mona mo jwale ha re na le vision tse fapaneng e mong a na le vision ya hore o tla sebeletsa Modimo e mong a sa rate Modimo re sentse re qala ho hahola dipakeng tsa rona
ha re sentse re na le dintho dikamano tse fosahetseng tsa bo hore na re sebetse jwang mmoho ke gona moo ntho di sentse di qala ya rona go to standing together hore e mong e be mmati wa e mong o tlameha e mong a be accountable to the other gore re tlameha re sebetse mmogo a ke re ntho le so yentse okay nna ke tla etsa ena okay wena o so etsa yana ke nna ke etsa ena gore jwale ka diapadi tsa bo fe ena ga wena o so pasa mona wena o tlo se nka bolo wena o ikise mona wena o ikise mona re tsamaye ne re pele re tsamaye re ne re pele o bigela ge ba re kora hobane re ntho e le nngwe as one team re team e le nngwe go to intimacy hape ke mane mo kile ka bua ka teng hore le batho bana ba etsa ba kopana le sexual union ya bona ba le babedi ke gona mo dintho tsena bana beso o go tse qalang teng ha fela se re sena vision le ha fela se re se team ye mo sa raela team ye nngwe ke mona mo jwale satane o tla bona a kena a fihle a nka taolo bana beso ha re le mona re fihlile pheletsong ya thuto ene ya rona mme re ithutile dintho tseno tse ngata tseo hanyane di re fileng ntho re ka reng ke summary of gore na lenyalo ke kopano ya monna ke go bontsha gore ha e se monna le mosadi se le monna le monna le monna le mosadi se le monna le mosadi e se hana ha o so nyetse ba bangata ka bo so nyetse ba bangata e se le polygamy e se o jetsa gore ye no e se le leng e se le ntho nngwe ha e sa le lenyalo ke monna lenyalo ke mosadi lenyalo ha se monna ha se monna lenyalo ha se mosadi ha se mosadi lenyalo ha se monna le mosadi le mosadi monna ba leng ka e le nngwe bane go thuba tlameha ba fetoe ntho e le nngwe re ithutile hore lenyalo batho bana ba babedi ba lekana hantle ke ba lekana ha ona ya molemo fete e mong ya bohlalo fete e mong ya ratang fete e mong kapa ya tlamehang ho hatella e mong re ithutile hape hore lenyalong ke moo e mong le e mong a nang le mesebetsi ya hae mme sekgowa se sebedisa letsele ke la ratang mo re it should be complementary e bolela hore mo e mong a haellwang e mong wa fita mo e mong ha gore haeba o tseba puzzle e mona re etsang ka fana piece tsena tse di fika di kenana hantle ena e kena mona ha di piece di ka tswa nqa e le nngwe di le pedi ho sena e a receivang o tla fumana di ka di thulana ha ona mohlang di-piece tsena di tla joina into one ke mo bona le ditabeng tsa thobalano o tla bona hore ka tsela eo morena modimo a bopileng ka teng hore they are complementary hore di tsebe ho etsa mosebetsi oo ho bolelwa hore ye mong le ye mong o tlameha a be le mesebetsi ya hae e fapaneng mme e tlameha e atise kapa e ahelela ha ye mong a qala a tlohella maikarabelo a hae fela a etsa ba bang hore ha fela jwale se ke le monna jwale se le hore se ke batla etsa tsa bo mmele ko bontsha hore you have now neglected your duties once you start moving away from yours o so kenella ho tsa ba bang o tsebe o neglecta tsa hao ka tsela e tshwanang le ha bomme se ba jwale mohlomong a sa tlameha a sa batla moo e leng hore jwale o sa batla ho hlwella monna ena hodimo o sa batla ho etsa jwang jwale o fumana hore tsane tsa bana ka mane tsa hore a bope dimelo tsa bana bana tse di haella o sa di sile morao ha ho ya tlamehang ho siya mosebetsi wa hae kapa boikarabello ba hae morao mme dintho tsena tseo re ntseng re bua ka tsona bana beso ke dintho tse behang lenyalo tlhokotsing re ithutile hore lenyalong monna o tlameha a furalle the original dikopano tsa ntsa hae tsa pele tsa mmae tsa ntatae tsa ausi ae le rangwana le malome ae a fihle a kgoramele ena ya motjha ena nna ebile ke be ke bone batho ba bang ka bohlale ba bona o fumana hore haeba jwale mme wa ka o batla ho kopa tjhelete e se le hore mme wa ka a tla kope tjhelete lapeng lena my wife di tle di fihle ho nna di hlaha ho mosadi wa hangata ha mme wa ka kopa tjhelete tsa hlaha ho nna di ya ho mofumahadi wa ka di kekebe tsa o lokela ka nako e ngata ha ke re ha e sebetse ho hang fela o tla bona hore e bohlale ka tsela eno hobane e se o jwetsa hore mme yanene o ya through the wife wa utlwisisa hore e se le a union e ntjha ena ya batho bana ba babedi bana ha re diella dikgala
re se re ithutile hape hore then they become one, ba tsamaya mmoho, ba na le vision e le nngwe, ba sebetsa ditaba mmoho, ba nahana towards one objective, ba sebetsa dintho mmoho bosiu moalong, ba sebetsa dintho mmoho morerong wa bana, ba sebetsa dintho mmoho morerong wa ntlo le mererong e meng kaofela. Mme dintho tsena ha fela di se etse ka tsela ena ke tsona tse behang lenyalo tlokotsing. O fumana re ba le adultery, o fumana hore ba le intermarital affairs, re ba le mothers and fathers who have deserted their families, absent mothers, absent fathers. Ke mang a tla o etsetsa mosebetsi wa hao ha wena o sa etse mosebetsi wa hao? E se ka bana beso ka mantswe a makgutshwanyane ana, Morena Modimo a ka re thusa hore ya nang le tsebe a utlwe, ya nang le pelo e mamelang a mamele, hore tlokotsi tsena tse ntseng di wela malapa, Morena Modimo a re thuse hore re tiise malapa a rona, re tlamahanye malapa a rona ho Kreste, e seng ka bohlale ba rona kapa ho Kreste, hore qetellong ya letsatsi re tle re bone institution ena e theuweng ke Morena Modimo yena fela e tswela pele, e re thuse hore le hase molaetsa wa ho tla ha bobedi wa Morena Jesu, le atametse ho tla ha bobedi wa Morena Jesu. Ditjhaba tse ding di tsebe ka rona hore ba ipitsang ba Kreste ke ba ditaba tsa bona di tsitsitseng hauwa lelapeng. Ha ke fihla mona dipheletsong, ke batla ho kgutlisetsa marapo ho wena moholo wa ka Ntate Mofokedi, ke a leboha. Ke a leboha moholo. Ntate Thapelo Tete re lebohile ka molaetsa ono o matla haholo, mme e hle o tswela pele go bula mahlo le hore re lemohe bohlokwa ba lenyalo, le ona re lemohe hape gore lenyalo ke ntho ya haelang ntate, ke mpho eo re e fuweng ke Ntate Modimo bohlaleng ba hae. Ho yena ke motho a tsebe hore lenyalo a se ntho e le hore e qapuwe ke motho, empa Ntate Modimo a e qapela motho hobane a tseba hore e molemong wa motho. Hape ba tsebana Ntate Modimo na ka lenyalo o tla etsang, e taba yana hore tjhaba sa se tsebang se ngatafale ntate. Ke lemohile fela hore hona le ditlatsetso tse teng ntate mona, ka kgola tjhe ke comment actually, ke comment fela. Ke lemohile hore re na le Mekeni ke le mono hore yes ntate, wa e rapalatsa ka matla ka makgethe. Lenyalo ke mpho e ntle ruri ntate, re thuse re nepe tsamaiso ya hao ka molao wa hao, ka melao ya hao. Taba ena ya Mekeni ka di bohlokwa hore Mekeni ga leboha, mme ntate tjhe ntle le mono ke lemohile fela tjhe hore re na le babuhi ba bang ka ntate ba ntse ba re latetse, ba bantjhe ba comment-e ba mang ba commenta ka mohlomong ka ho bontsha matshwao a bona lata mohlomong a ntse re reng kwano. Ke lemohile qalong mane re na le ausi Jwalane Lebelo, a nna ke motswala ka bana ka sebele ona ka etola ntse a re shebile ka jeno. Re na le ausi Puseletso, Mokgako ka ete o ntsa re amene, ntate Moruti moholo wa ka hle ka ho tshwaro ke nahana hore ntate re tle re lebe kgutlo la ka jeno ntate mona moo re se re kgathile teng, mme he mo ya ratehang re tla Thapelo kwalang Thapelo tla rapella ha re kwala tshebeletso ena ya ka jeno, mme ka morao mona re tla o sadisa hantle mo ya ratehang. Thapelo a o rapela ntate re ntano kwala tshebeletso ya ka jeno. Ha re ina biseng dihlooho Thapelong, ntate ya halelang, ntate wa Morena le Moloko wa rona Jesu Kreste, ga leboha ntate ka thuto ena eo re fileng yona hoseng wa letsatsi lena. Re leboha ka lerato leo re fileng lona hore le hara dinako tsena o ntso o re hlwela, o ntso tla ho rona ho re tataisa ho re bontsha tsela tse nepahetseng haholo kamanong le institution ena ya hao ya bohlokwa ntate ya lenyalo, eo ka lona jwalo ka ha moholo wa boletse o nang le morero o moholo ka ona, morero o atafatsa setjhaba lefatsheng, empa hape le morero wa ho isa efankgedi bathong, morero wa hore
ba sa tsebeng nnete ya Modimo, ba sa kgoneng ho e bala dibebele, mohlomong ba e bale ha ba bala maphelo a manyalo a na kopantsweng ke wena. Re kopa ntate ka nako ena o re thuse hore dintho tsena re di nke di dule dipelong tsa rona, di dule dikelellong tsa rona, hore re tle re re ho bile molemo hore ebe re ka nka nako ya rona ho tlatla ga ho wena thuto ena le nnete ena ya bophelo. Ka nako ena ke rapella manyalo, ke rapella malapa Jehova a e leng hore jwale tlokotsi tsena di sentse di kene di kekela ka hare ho ona. Ke re Jehova o wele intervene, e ba le mohau, o kgopole bana ba hao bao tlokotsi tsena di seng di ba wela, bao ba seng ba le makgatheng mohlomong a ho arohana, bao ba seng ba le makgatheng mohlomong a ho abandona malapa a bona, bao ba seng ba le moo bana mohlomong ba seng ba setse ba le lefela, ba bang ba se ba bile ba siile le ditokelo tsa bona, ba di nkile ba di isitse malapeng ao e seng a bona. O wele Jehova, re kopa o ko re kene ka hare ho malapa ona, o ko re phetse ka letsoho la hao le halalelang, o re tsitsinya, o re kgutlisetse tseleng ya nnete ya lenyalo ka tsela eo wena o le rerileng ka teng letsatsing ka yona. Re tle re ka morao ho mono, re tle re re Jehova ke nnete, tlotliso e iswe ho wena mme ho wena fela. Ka tsena tsohle re kopa re tshepile lebitso le matla le sakang la phoqa mang kapa mang, e leng lebitso la Morena le Moleki wa rona Jesu Kriste. Amen. Amen, amen, amen. Muya ka tanga te khele bile he ka o ba le gona hang hape ka jeno mme go bema hape hore o no tswela pele wa le gona nako e tlang, mme ke khele wa bohle ba ile ba shebela ka mane ka kaneng ya YouTube le kwano Facebook hape ga le wa bohle kaofela le molemo ho rona ka nnete. Mme ke kopa ka ke le bua ka ho kgetholwa moifo ona wa Soul Sermons Programs, ke le bohe moholo kwantla le modifi tate Moribe le Thapa, wena mo thapelo mori wa kajeno le nna go ga ite boe ha ba je ntho e teng jwalo, mme Modimo a ga boloke malapa a gona le gona ge tle ge tswela pele go tsamaya ge gona ge tsewa le gona ge tsheditswe ke malapa ana Modimo a re fileng ona. Ka o shora mo ya gatanya ke se ke re mogala Modimo a mpolotse wena go fihla nako e tlang ha ebe kgotso. Mohiye motle.